Lijep pozdrav ekipa i dobrodošli u moj gaming svijet. Sigurno se pitate šta radimo ovdje, šta radimo pored ovog nekog velikog mamuta. Evo ovako, situacija vam je sljedeća. Užasno se osjećam trenutno zato što snimio sam 3 epizode prije ove. Po 10-12 minuta, nebitno, možda bi to bile i 2 epizode po dužinama kad bi ih rasporedio. Ja ću sad vama morat riječima da opišem šta se dogodilo i kako smo mi ovdje završili. Ako se sjećate u zadnjoj epizodi koju ste gledali na mom kanalu, ja sam išao do onog broda i onda sam nešto trebao da pokupim za taj brod. E pa još kupim za taj brod, tako da nismo ništa ekstra propustili, samo eto što sam ja bez veze snimao i pričao i baš su bile ekstra epizode, iskreno da vam kažem, totalno mi je žao što su propale. Sad sam išao da provjeravam, bio mi se kompjuter restartovao zato što sam dobio udar, samo da ovo pokupimo. Sad ništa ne radim, sad samo trčkaram da vam pričam. Bio mi se kompjuter restartovao zato što sam imao neki udar struje, van je nevrijeme pa vjerovatno udar napona je bio pa mi se kompjuter restartovao. Išao sam da provjerim snimke, snimke su propale i piše mi AVI, ali piše 0 bajta, ja gledam rekao šta 0 čovječe, treba da bude jedno 80 giga. Pokušam da pokrenem Windows Media Player, error, nešto, rekao predivno. Tako da vam kažem na brzinu šta se dogodilo i oprostite mi na tom, evo kao što možete da vidite pojavio se odjednom neki glitch prokleti i tako dalje i tako bliže. Sve o svemu otišao sam do onog broda, otišao sam da dignem jedan komad željeza, to je kao za ono što moramo da podignemo, kako da se, onaj kotačić, tako rečeno, koji će nam dosta pomoći. Ovdje smo došli do jednog motorisanog dijela koji nam može da pomogne da dignemo taj kotačić. E sad, možemo da nastavimo sa epizodom dalje. Sa snimanjem dalje. E vidiš, ovo smo išli da uzmemo. Sad ja uopće nemam pojma. Dobro je da nisam otišao ispod toga. I sad se samo nadam da neće i ovo nam propast, pošto ne znam kako ću to uopće podnijeti. Dobili smo novi luk, mogli ste primijetiti, ali ne možete vidjeti kako je fancy zbog ovih glitcheva, ali vidjet ćete sigurno u sljedećoj epizodi. U biti napravit ću ja jedan restart sad poslije ovog filma, pošto je ovo najvjerojatniji checkpoint. Restartovat ću na brzinu igricu, najvjerojatnije će se ugasiti nestaće ovaj glitch. Da. Ok, ajde sad idem napraviti na brzinu jedan restart da se sve vrati u normalu. Vratim se brzo. I nazad smo gdje smo stali, sad možete da vidite kako imamo fancy novi look. Guy missing, find Alex. Da, i u potjeri smo, tražimo Alexa da mu pomognemo usput dok nabavljamo ove potrebne dijelove za brod. Zaboravio sam i to da vam kažem. Sve o svemu, vjerujte mi da se osjećam jako loše i jako mi je žao zbog toga i u pravilu ovo je 4. epizoda koju snimam danas, tako da ne može nikom biti gore nego trenutno što je meni. Što se tiče snimanja, naravno da može drugim ljudima da bude gore nego što je meni i tako dalje, nemojte me krivo shvatiti. Da li ima ovdje struje? Nema. Šta, kako ću ja da ovo proći? It doesn't look good. No. Damn it, the door's blocked. Just hold on. Možemo nešto da napravimo. Okay, just hurry. Evo ga. Damn it. The track's blocked. If I could get up there somehow, I might be able to clear it. If I could get up there somehow. Kako ženska glavo ćemo se mi popiti gore. Kako?
Idemo nazad pa ćemo pokušati s neke druge strane da dođemo, da se popnemo gore. Imamo tu nešto kao nešto što bi možda se i moglo, ali ne pokazuje mi baš znakove dobre volje da se popet gore. Idem još malo pogledati u ovoj prostoriji. Ovo trebamo skloniti. Ali kako? Can I use the crane as a ladder? Jao, kako si mi samo pametna, Lara, svaka ti čast. Samo ćemo sad pokušati skočiti na to. Nećemo uspjeti. Nema veze, idemo opet. Možda da dođemo s ove strane, možda se možemo negdje popeti. Ne možemo. Ok, siđi. Check the ceiling. There should be an access hatch to the crawl space. Da, tu je. Aha. Morat ćemo ga malo pomaketi da bi mogli doći do... A ne želim skroz. Ne želim baš tako blizu. Ali ajde pokušat ćemo. Da li mogu skočiti na to možda ili nešto ne upac. Ne. Nekako treba namisliti na pola. Nemam pojma kako ću to izaslučiti. Ajmo pokušati još jednom lagano. Ne, mogu samo skroz jako ili skroz slabo. Desno nemam gdje da skočim. Lijevo nemam zašto da se uhvatim. Da, definitivno si pravu. Ajde pokušat ćemo ga opet vratiti ovamo pa ćemo pokušati. Ali Lara, i ovo je kriva pozicija. Da. Odavde isto ništa ne možemo napraviti. Možda da privučemo. Možda da privučemo i onda da... Ne! Zašto se morala pomaket? Daj, tako blizu! Čekaj, idemo da vratimo tamo gdje je bilo. Ajde, idemo. Skoči. Okej. Okej, sad ćemo pokušati primaket ga ovamo. Nakon što smo to napravili ćemo pokušati s ove strane da se objesimo, a ne, ništa nećemo poslije s tim. Pokušat ćemo da s ove strane skočiti, da je vraci. Haha! Ne! A ne, dobro, okej, možemo nastaviti, znači nismo ništa izgubili. Ali skontali smo šta trebamo da uradimo, to je ono najbitnije. Ništa s ti ne skiraj, prijatelj. Okay, got it. Got it. Sad trebamo ovo da vratimo gdje je bilo. Alex! Oh God, I've got to get in there. Je li srušena ova struja? Nije još. Alex! Ništa, sad ćemo vratiti ovo gdje je bilo, pa ćemo onda... Alright, now to clear the way.
Tako, idemo sad nazad. Pa ćemo onda pogurati malo ravno. Siđi. Ne to, definitivno ne to, nego ovo nam treba. Kabum. To je to. Sad idemo ovamo i vratimo ovo nazad. Idemo pomoći. I da, naizmjenično smo crnci, no nema veze. Let's get you out of here. Oh, God! Oh, sorry, sorry. Well, it looks like my dance career is over. What are you doing? You'll kill us! I'm not gonna make it out of here, Laura. Take the tools. Not without you! How often does a guy like me get to be a hero? Nowhere to run! The others are counting on us. Go! Now! Tko prvi put gleda ovu epizodu, u biti ko prvi put gleda Laru, kratko znate da se znaju događati ovakve glitchevi, bugovi ili šta su već, pa malo se zacrne neki dijelovi tekstura na igračima. Alex! Return to the military bunker. No. Cool. Izgubili smo još jednog laganog prijatelja. I s ovim bi mogli da završimo ovu epizodu, tako da ekipa, ja vam se još jednom ispričavam. I can't let anyone else die. Ja vam se još jednom ispričavam, definitivno Lara ne može dozvoliti više da itko umre. Ja vam se još jednom ispričavam zbog epizoda koje su trebale da uslijede prije ove. Nije ništa ekstra se dogodilo, bile su 3 epizode samo zato što je jedna epizoda bila u onom tombu jednom. Tako da ako imate poteškoća sa nekim tompom između ovih misija, pitajte mu komentare, ja ću vam objasniti kako da prođete. Samo snimak jednostavno ne mogu da vam obezbijedim. To je bilo to što se tiče ove epizode, ne zaboravite like, sub, koment, posjetite moj Facebook stranicu, Facebook profil i to je bilo to. Želim vam lijep pozdrav i do sljedećeg slušanja, čao!